ni na kaliang jong ke school ka kelas 10C batch 8,000 apulai di para kelas assistant principal vice principal kinong hikai bat ki para kena school baro jong ke Saint Peter Higher Secondary School nang stoin ban ai ka jing blai bakado ya ikafinia nang si ikafinia nang si ilawan sedang ye ka jing pule ha ka school jengi ha usnam 8,000 khatsau bat ilapoy bat ni ha ka higher secondary school ha usnam 8,000 kat khandai ikafinia nang si ilong ikna ibashida ibadap da kajing kemen inang kumno ban penyadai bat ni kipara khna bat kumjuru bat kinong hikai kajing lului bat kajing sebun mensim jong i kalong kamati ba ilapan i nuksa na kabenta jong i baro nalor kini ilong ru ikna ibakloy ban po ibakloy ban panjing yarap om tang para khna hendrei watna kinong hikai ru ikafinia ilok basisha ibom jutieng ban sneng wat yengi ki para khna na kapor sha kapor iju kentu yengi bangin long ki khna badon akor ilong ikna ibas mutanat ban ruai bat kani ka interest bat talan ba idon imjuburi ni khapnap ban sami ki wei nak nakipor shakipor iju shimbenta hakitam ruai ha school bat hikai yaki wei but idon benta bat ka school kuaya ban ruai bat hikai ilong ikna ibakloy pan map na kinong hikai lada ikom penthut ya ka kelas jam kinong hikai ni kum ki para kelas ni don shibun ki jinga thu shapang ipara kelas be e jami hendrei kapor concession pat ini ha ka wei pat kasni ni kerman bangin saya syampat ha ka wei ka jaka balak kre lang na kabenta jungi baro to ublai kajing sup penangri bat sumari imei ipa bat kipara ki bahaying bat yangi lang baro tang kini ki kentien balingkot kublai shibun